Indwara yo guta umutwe mu ndimi z'amahanga yitwa dementia ni indwara ifata umuntu aho uyirwaye atakaza ubushobozi bwo kwibuka, gutekereza n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa bya buri munsi. Ijambo dementia rikomoka mu ijambo ry'ikilatini demens, bivuze gutakaza ibitekerezo. Kuva mu kinyejana cya 13 nibwo indwara ya dementia yamenyekanye bikozwe n'abagereki. Nubwo abagereki banditse inkomoko y'ubu bwoko, igitekerezo nticyagarukiye aho gusa, kuko indwara zose zo mu mutwe no mu mitsi zitera ingaruka zo mu mutwe zose zakorewe ubushakashatsi. Mu kinyejana cya 19 abantu bafite ikibazo cyo guta umutwe bamenyekanye nk'abarwayi bikozwe n'abaganga b'inzobere mu ndwara zo mu mutwe. Kugeza ubu abantu barenga 55 ku isi bafite ikibazo cyo guta umutwe. Abanenga 30% muri bo baba mu bihugu bikennye kandi biciriritse. Buri mwaka abantu bagera kuri 10,000 nibo banduriye indwara. Dukurikije imibare ya OMS iheruka gusohoka mu mwaka wa 2020, impfu za Alzheimer's na dementia mu Rwanda zageze ku bantu 657, aho zihariye 1.3% z'impfu zose. Igipimo cy'urupfu ku banduye iyi ndwara mu Rwanda ni 0.001%. Naho ku isi yose mu mwaka wa 2019 abagera kuri 1,800,000 bapfuye bazize iyi ndwara. Mu Bwongereza gusa mu mwaka ushize abagera ku 66,000 nibo bahitanywe nayo. Indwara yo guta umutwe ituruka ku ndwara zitandukanye no gukomeretsa bigira ingaruka ku bwonko. Indwara ya Alzheimer ni imwe mu zitera guta umutwe, aho hagati ya 60 na 70 bandura bitewe nayo. Indwara yo guta umutwe niyo mpamvu ya 7 itera impfu, kandi ni imwe mu mpamvu zikomeye zitera ubumuga ku bantu bakuze ku isi. Mu mwaka wa 2019 guta umutwe byatwaye ubukungu ku isi yose $1,300,000 by'amadolari y'Amerika. Abagore bibasiwe cyane no guta umutwe, haba mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye. Abagore bafite imyaka myinshi nibo bibasirwa n'ubumuga n'impfu ziterwa no guta umutwe. Indwara irushaho kwiyongera uko igihe kigenda. Ibintu byongera ibyago byo kurwara iyi ndwara. Abantu bafite imyaka 35 cyangwa se irenzeho, abangaba bakunze kwibasirwa n'indwara cyane. Umuvuduko ukabije w'amaraso, isukari nyinshi iri mu maraso. Ibindi byago bishobora guteza akaga harimo kwiheba, kwigunga, kwiga amashuri make no guhumanya ikirere, ndetse no kubyibuha birenze. Ibimenyetso bya mbere biranga iyi ndwara harimo kwibagirwa, kutabasha kwibuka ibyo wari urimo, kuzimira mu gihe ugenda cyangwa se utwaye, kwitiranya ahantu hamenyerewe, ndetse no gutakaza umwanya. Iyi ndwara uburyo ivurwamo: nta muti w'iyi ndwara ya dementia cyangwa se guta umutwe, ariko hashobora gukorwa byinshi kugira ngo bunganire abantu babana n'ubu burwayi. Byongeye kandi imiti imwe n'imwe ikoreshwa havurwa uburwayi bwo mu mutwe ishobora gufasha umuntu wugarijwe n'iyi ndwara. Uburyo bwo kwirinda indwara nubwo imyaka ariyo mpamvu ikomeye ishobora gutera indwara yo guta umutwe. Nanone guta umutwe ntabwo byibasira gusa abantu bakuze, kuko 9% ari bifata bakuze. Ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bashobora kugabanya ibyago byo guta umutwe aho basabwa kutanywa itabi, kwirinda kunywa inzoga nabi, kugenzura ibiro ufite, kurya indyo yuzuye no gukumira umuvuduko w'amaraso, cholesterol hamwe n'isukari iri mu maraso.